अहमदा मरोइबा पाउ बीजेपी ना अगस्त 10 13 फाउबा लेबाक सिन थुंगना तिरंगा यात्रा चटकदौरी PM मोदी की लेंगा की मखादा जम्मू कश्मीर असी टेररिज्म लेतबा लमदम अमा ओहेनगनी अमित शाह US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना इंडिया की मथक्ता चादा 15 की तारीफ थमजिनख्रे थाईलैंड ना कंबोडिया बो सिसफेयर थुगाई है मराल सीख्रे अमदे मापन सुब मिजोरम असेंबली की मंगा सुब मिफम मथंग थागे 19 तगे हौरगनी मामी टीवी ना संदोकचबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल न्यूज में ताबीरी बापुनमक को खुलुमजरे पाउ संदोंग पिजरे ऑपरेशन सिंदूर माई पाकी हाइबा उन्नबा बीजेपी ने लाकलिबा अगस्त 10 13 फाउबा लोकल यूनिट नमक्ता लेबाक सिन थुंगना तिरंगा यात्रा अमा चटकदौरे यात्रा असिगी मरु ओइबा पांदमदि हंदक्ते इंडिया ना पाकिस्तान दे चथकिबा ऑपरेशन सिंदूर अदु निंथिना माई पाकी हाइना उत्पनी अमसों लेबाक निंगबा संदोकनबने खोंगचत मनुंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदे अतई सेनियर लुचिंगबसिंगना ऑपरेशन अदुगी मतांगदा पार्लियामेंट वांगांगलुबसिंग अदु मियामदा खंगनगदबनि हाइरे युमथोंग खुदिंगदा इंडिया की मचु अहुम की फिराल थेटपगी कैंपेन अमसो अगस्त 10 13 फाउबा चथगने मचु अहुम की फिराल असि स्कूल कॉलेज अमदे अतई एस्टैब्लिशमेंट कया खुदिंगमक्ता थेटकने मसिगे पांडमदि मिपुंग खुदिंगमक्ना मरै बाकु नुसिहनबनि हाइरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लेंगा की मखादा जम्मू एंड कश्मीर के टेररिज्म लेतबा लमदम अमा ओहेनगनी हाइना होम मिनिस्टर अमित शाहना फोंदोक्रे हाइरे पाउगी लिखुन अमगी मतुंग इना वाफम असे राज्य सभा के खन्ना नैनबगी मिफमदा पाखुम पिरदुना होम मिनिस्टर अमित शाहना फोंदोक्खिबनि हाइरे होम मिनिस्टर अमित शाहना मखा तारादुना हाइखिबदा पहलग्रामदा टेररिस्ट सिंगना अटैक चथखिबा अदुगी मतिक चावा पाखुम ओइना ऑपरेशन सिंदूर माई पाकना पांगथोक्तुना टेररिज्म की मायोक्ता इंडिया की फिलेप अदु मयक सेंगना खंगहनख्रे हाइरे टेररिस्ट अमसुंग मखोइगी इंफ्रास्ट्रक्चर लेहनबा मखाताना अकनबा थबक लौखटलगनी हाइनसो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना फोंदोक्के हाइरे रशिया लेप्तना थाउ लेबा रशिया डिफेंस की अफब मरी थमनबगीदमक इंडिया की इंपोर्ट US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना चादा 15 की तारीफ थमले हाइना लौथोक्रे हाइरे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्पना फोंदोक्खिबदा मथंग थादगी हौना इंडिया के इंपोर्ट चादा 15 की तारीफ लौबा हौरगने मसिदा नतना रशिया थाउ लेबा रशिया डिफेंस की मरी थमनबगीदमक अहेनबा पेनाल्टी खरसु इंडिया की मथक्ता थमलगन हाइरे अदुबो पेनाल्टी अदुदी करिनो हाइबा मयक सेंगना फोंदोक्खिदे डोनाल्ड ट्रम्पना मखाताना फोंदोक्खिबदा यूक्रेन दा थोक्रिबा लान असे लोइसिनबा थबक पाइखटसि याद्रिबा असे रशियाबो सगोतना इंडियाना थाउ लैरिबा अमसुंग एनर्जी की ओइबा पिनरिबा सि कंडेम तोंनिंगाइने मसिदा नतना इंडियाना रशिया दगे मिलिटरी की ओइबा खुलाई कया लैरे थौंग असे US अमसुंग इंडिया की मिलिटरी इक्विपमेंट की मतांगदा यानखिबा अदुगी मायोक्तनि हाइके हौकिबा कुमजा 2009 महाराष्ट्र के मेलेग्राउंड बॉम पोखाइबगी थौदोक्ता मियोय तरुक सिखिबा अमदि मियोय चाम हेना अशोक अपन दंखिबा थौदोक्ता मरी लेनेना चथरखिबा केस NIA की स्पेशल कोर्ट नांगसे चही 18 की मतुंगदा थौदोक असिदा चेन्नई हारिबा मियोय सिंह सदबी प्रजा ठाकुर कर्नल प्रोहिबिट लेनेना मियोय 8 की मथक्ता सिरिबा मराल सिंह असिगी चपचावा खुदम चांगदम फंगदबना हारिबा मियोय सिंह असी मराल लेते हाइना NIA की स्पेशल कोर्ट नांगसे लौथोक्रे।
Indian Space Research Organization amadi Indian Aeronautics Space Administration anina kusamnaraga sakhiba Surveillance Art Imaging Satellite Nisar Andhra Pradesh ke Sri Harikota gi mai pakna thagatkre Nisar satellite asi $1 million changna sakibani haide ngarang thagatkiba Sri Harikota dagi Josin Crosses Satellite Launch Vehicle GSLV-F-16 rocket ta haptuna mai pakna thagatkre haina ISRO Chairman Dr. V. Narayana Fongdoke Mahakna Makata na Fongdoke bada satellite technology gi Damak Russia amadi US tagi Tangjaramba India na ngasi satellite technology da leadership ke thogdang loba ngamlakpa asi India gi taktok chaningai ni hana su Fongdoke ngarang thagat kiba Nisar satellite asi jahi manga rongi mission da orbit da thagat kibagi adubo chahi manga hena thabak torokpa yai haina so thajanare satellite asina minute 13 khudingi prithvi gi akoi bada paiduna malim gi leimai gi high resolution image kaya minute 12 khudingi tharaktuna mayak sengna malim gi leimai gi imaging miyam da yengba phangalagani satellite asina tharak kadoriba imaging asigi matang da malim asigi leimai da thokpa mahoksa gi khal kairakpagi khudong chadabasing amade disaster layer gi warning pibada chauna mateng phangalagani haire Jammu and Kashmir Pons ta kuthoknaba amada ngarang security force na terrorist ani hatkre amade army officials singi matung ina ngamkhai gi wangmadagi India gi nakandagi lomda changchilakpa sangsinnaba hotnaramba terrorist khara security force singna thiba napigani thingbada kuthokna khibada terrorist ani sikre haina phongdorakle Togdok asi armed force singna operation Mahadev satakhiba amasung Srinagar mapanda kuthoknaba amada terrorist ani hakhiba adugi nimit nini gi matungdani terrorist singi matungdagi Sulaiman Alai Sharif kauba amade April 22 Pahalgram attack ke mastermind aduni haina thajanare kuthokna fam adudagi M14 carbine rifle ama AK rifle ani amasung nongmai maru khara su phangba ngamki haide Mapan Suba Mizoram Assembly gi manga suba mefam mathang thagi kun taretagi howragani haire pawgilikun amagi matung ina monsoon season asi pangthoknaba Mizoram gi government general Vijay Kumar Singh na ngarang sumon tawkri haire mefam asida lenga ki tongan ba bill kaya marom puthokani amaromda opposition dol sing na su thau yauna tangai fadana changba potlam sing ningthina Fangnabagi matang amadi yum kai sajinaba potlam sing marang kaina phangdabana chingbagi matangda mifam aduda puthotnaba sem saduna leire haina pawasna makatare Bihar के नीतीश कुमार ना लुचिंगबा एनडीए लेंगाक्ता लुपार crore lising 63 के स्कैम थोकले हाइबसी कंट्रोलर अदुगी ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट अमना फोंदोरकपदगी कंफर्म तौरे हाइना कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन ओरिबा पावन खेवाना फोंदोक्रे हाइरे पावन खेराना बिहार दा एनआईए लेंगाकना स्कैम असी स्टेट की थाकता तौबा स्कैम नत्रे अमदी नेशनल स्कैम नि हाइना उरे स्कैम असिदा बिहार की एनडीए लेंगाकना सेंटर लेंगाकना थारकपा फंड कयासु अरानबा मोंगदा सिनरे हाइबा खंगले बिहार ना लेरिबा एनडीए की डबल इंजन लेंगाक असना पाइखत कदबा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कया पाइखतनबा लेरंबा थेंगनखरे सीएजी रिपोर्ट अदुदा बिहार की पंचायती राज डिपार्टमेंट लुपा crore lising 63 का चामगा यांखै निपान education da lupar crore lising 12 ka chatruk ka kunhumdoi urban development da lupar lising 12 ka subna humpumanga urban development da lupar crore lising 19 agriculture da lupar crore lising ani ga chamaga subna tare na chingba puthokpagi data mayak sengna phongdokre hariba department sing asi UC su pikhalak taba department sing ni haire
Russia ge Kamaska Peninsula da Russia ge local time da ayuki pung tara nithoi ga minute kun manga rom tawa matam da research scale nipan daspi nipan yong na hakiba yuhar aduki matung da Pacific asigi mpham kaya da tsunami thokre Russia kaktana tana Japan amasung Hawaii sin thungna tsunami thokankre Tokyo dagi thadorakpa pau amagi matung ina Russia da hakiba yuhar adugi matung dage tsunami tholakpadage leibak asigi Pacific coast da Kundari ba miyamna section thorang lokhatpo oina siren khongdana mpham Chabada hongdokna ki haina su phongdokhe Malaysia ge Prime Minister Ibrahimna maru oiba thongdang loduna Thailand amasung Cambodia gi marakta khutthokna ba lepna ba yanakhiba kaya ngakna chatre haina Bangkok na Cambodia bo mara sikre Pawas ni hai haukiba hingda ceasefire gi chana Chinglon Wangmagi Cambodia gi lanmisingna Thailand da landaraki haina so Bangkok ki maikai gi phongdorakhe Thailand amasung Cambodia gi marakta nimit mangani chupna khutthokna khraba matungda leibak ani gi marakta ceasefire thamnabagi yana cherol sing khuyat pinakibani Hindu temple ama leibak anina munarakpadagi khutthoknarapada yamdrabada miyoi kunthra mari dom seki haire Thailand gi foreign minister na phongdorakpada warol amada leibak aduge Sisaket province leiriba lanmi sing aduda Cambodia gi lanmi singna nongmai kapsinduna amasung bom kapsinduna lan kaihorakibani loina ngasi ayuk fawada Cambodia gi lanmi singna nongmai kapsilaki haire nakal amaromda Thailand Sirakhiba maral adubo Cambodia na yaning da ba phongtok pagaloina Cambodia gi maikai de ceasefire thugai ki ba thong amata leikhi de haire Chahi ani phajilak Hamas amasung Israel na Gaza da soknariba lan asige saruk ama oina haukiba pung kun mari asida Israel na chathakiba attack da Gaza da miyoi chama ga yankhai mari sikre report asni hai lan asida hojek fawbagi oina sikiba apunba Palestine masing ase lising humpuga chama ga kunthani pan sukre haire report asigi matung ina lan asida asok apan nangkiba migi masingna lak amaga lising nipu taruka chaniga humpuma pan ni haire Israel na hojek Gaza da akan ba mawang de attack chatharagli ba ase Hamas ka wari sanaduna lan loshina ba khotna bada ayat pa amuk hana pirakpadagi ni haire Aroi bada maroi ba pau amuk khana pizare BJP na August 10 dagi tara mari fawba leibak sin tungna tiranga yatra chatkadore PM Modi gi lenga ki makhada Jammu Kashmir ase terrorism leitaba lamdam ama ohengani amisa US Donald Trump na India gi mathakta chada kun manga gi traffic thamjinkhre Thailand na Cambodia bo ceasefire thugai har na maral sikre amade Mapon suba Mizoram Assembly gi manga suba mpham mathang thagi kuntareta huragani Hauziki oinadi Mami TV na sandok chaba nasan amadi international news loisinjare makata pawidamag mi ingtanon review